أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga luksami, mga pagariami, mga bangsami, mga wata amya di kami imanto di imam makinig saging ka estisyon tan wa di iski panintano si ikwalla aging kaya kaya pakatutuna tanupman saging kaya gawi etnin napakambarakat ng rakatano wallah na iuman niya na isi ikutimbangan ng mga amal tano sa alungan na mawari. Upang nintano si ikwalla amabaloy at buhalos apan utan si ikwalla nagu ayamala na kakuantan ni saguna aging kaya supkan nagtano si inaditan libing gulalan kagyo tu ititu akakaturutan kapadalm tano si kuturuan na matitu alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana ulaika alladhina hadahumullahu ulaika humul albab. So no to atigo Allah adiran di pammakinagang sukatero na ininggulalan nilang sumapiyon na siyan piyaman nuro Allah no gusiran ni mampunay sa pamikiran ng mga tao. Mga bansami si kumiyaw na ayaw to may panutultano na su al-hajj pagani mapanutulatan na susambayang ikadua may panutultano al-hajj ikatlo aging kaya az-zaka apanutuntan ni manto kagi sumumin na kailangan na mabalos kanyan edukadwi ka pamikiran maana mapapano utak yan ilmu si ikwagama mala isabot si ikwagama na ayap man ni mantua pamugusintan o koreano kaya pagusitan o kukap ni haji naging kaya hukman al-hukmu zakati hukmu zakati wa manzilatuha giyang kaya hukuman o zakat na gusto pang katanyan tigyan si az-zakatu fardu aynin ala kulli muslimin man tawaffarat bihi shurutu wujubiha wa kad thabatat fardiyatuha bil kitabi was sunnati wal ijma' giyang kaya kabagay sa zakat na palugata ay kupi sa katawan si kutaw niya asa unso saratian na gusto ka papaligot yan sabab ko dalilin sa Quran na dalilin sa hadith na gusto ijma kaya pakatiro ng mga Muslim ging kaya zaka na tunga na ya mala kaya pamagusin wallah si ko kitabiyan ka so kapagaluin yang kusambayang naiptundugin ng zaka si ko 80 agudua kaayatan na uman yan maaloy so tindigin ng susambayang nagubugan ng zaka na ayakadakla yung palaya na 80 agudua kaayatan sobra madakal na ginan ikip kinipalugatan wallah si ko kabgay sa zaka pitiro wallah wa aqimuz salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in siya nan sa suratu al-Baqarah ayatan 43 gutindig niyo sa sampayang gubugan niyo sa zakat guru ko kanwapad ko mga paroko gitu katero Allah dalilin sa Quran naging kutuha inaluitanu wa aqimus salata wa atuz zakat warka'u ma'ar raki'in. Ikadua naging kay katero Allah akhud min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Sa suratu At-Taubah
ayat na magato sa tulog tulog. Peter wala waka sa ko mga tamukinan sa zaka kalumpyo kiran pagalumpyo kiran agu pagasuti kiran agu pamangnin kasiran kasupangan ka pangnin ka na ipilinta diran uswalla na pagkanag na gumatao. Padpanay naluy wallah sa Quran na tigan walladhina yaknizuna al-dhahaba wal-fidda ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. Sa Surat At-Tawbah ayat na 35. Peter wallah si sa Quran at na susiran to susiran to ay panggadungiran subulon pirak sa dirang panggaston sa lalang sekullah dirang pendiyakatan na panutulang kakiran hay Muhammad susiksa sa siksa malipadas masakit si ko gawi apakayon si ko naragajahan na mga tatamukiran na ilabad ako mga banangiran mga kilidiran na di kira gusto mga likudiran na di kiran tiroon na giisu inigadungyo na pag-iiso ni gadungyo pantag kumaginaw niyo na tintimin niyo din sunganin ani gadungyo tintimin niyo din sunganin na ini gadungyo tigwallah. Ginan mga dalil sa Quran sa kinisugun wallah sa geng kay kabugay sa zakah. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatiru yana ma uddiya zakatuhu falaysa bikanz. Sabna ratigu Umar ibn Umar Abdullah bin Umar Abu Jabir bin Abdullah sabna ramiyatir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asukya ko anza zakat na kena ubay gadung. Siku sunna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na madagal mambua kaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa kinipalugat ng saging kay zakat. Isaw naging kay katiro Allah si Muad ibn Jabal Gunya pagkasungin yan si Muad sa Yaman na tiyan innaka ta'ti qawman ahla kitabin fad'uhum ila shahadati an la ilaha illallah wa anni rasulullah fa inhum ata'uka lidhalika fa'alimhum anna Allah azza wa jalla iftarada alayhim 5 salawatin fi kulli yawmin wa layla فإنهم أطاعوك لذلك فعلمهم أن الله عز وجل افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنائهم وترد في فقرائهم فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتقي دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. رواه أحمد. Gunya suguno Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa Muad at hey Muad na pagkumakasi ko mga pagtawa tirunan sa kitab na paganayasuun ka na dunang kasiran sa kasaksiran sa Tuhan abnaran yung taso Allah nagusakan na suga ko wallah na ambil kasiran na unutang kairansan na pakitukawing kakiran amata na sola amapura gumala na inipaliwat yung kiran so sambayang siya ko mabubasa anong ko gagawin daw sa makalima na upamakuunot ti kairansan na pangdoon ka kiran na mata na so wala amapura gumala na inipaliwat yung kiran so kabga zaka siya ko mga tamukiran ako ang mga kawasakiran na ipambalingan buko mga pobriran na amay kaunutang kairansan na pananggilain ka sa mga pipiya o mga tamukiran. Nagukalakan ka sa pangniyo miyalalim. Kagiyat sige na sa pangniyo miyalalim na din paglatan nila na gusto Allah misas sa hijab sapang. Din na paglatan umiyalalim magusto Allah sapang. Mamantak so dua umiyalalim. So dawatan madlum na ginan piyakalaklak dua kagia so pangniyan na mamantag si Allah.
سيب من سيكو إجماع أنه قد اتفق الإجماع على فرضية الزكاة ولم يخالف أحد من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. صحيح فقه السنة وأدلته. May sabnar mayroon pong sumang ulama sa kipapalugat ng saging kay zaka na dad na may kasurangon na sa katawbo taman din imanto. Ginga zaka na ruknun min arkanil Islam الخمسة وهي ثالثة دعائم الإسلام بعد الشهادتين والصلاة. So zaka na rukun na iya pagkurukun Islam 5 askane na ikatlo pandulun Islam si Koreano kasaksi si Allah gusto kasaksi ko Rasulullah gusto sambayang. May panutulu Abdullah ibn Umar at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bunil Islam ala 5 shahadati an la ilaha illallah wa la shahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wal haji wa sawmi Ramadan. Penagumbalay sa Islam sa 5 pulos yan. Pagano pulos na sukasaksiin ka sa dad na Tuhan na ruwar sa ikwala na gusto mataan na sa Rasulullah na siguyan na gusto kitin din ka kusampeng na gusto kabging ka sa zaka na gusto ka pamusang ka kapnihaji ka na gusto ka pamusang ka sa ulan-ulan na Ramadan. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ على الصحابة البيعة عليها dito سبب رسول الله صلى الله عليه وسلم na dinin ipasada sa mga sahabat yan sa kabugay sa zaka. Penutul Jabir bin Abdullah at na bayatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala iqamati salah wa ita'i zaka wa nushi likulli muslim rawahu al-Bukhari. Penutul Bukhari at tigu Jabir bin Abdullah ay ipasadakan sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa kipamayandagan ko sambayan na gusto kibgan si ko zaka na gusto kapagwasyati si ko umani muslim. Naginan mga dalilin sa hadith ako sa ijma na wa amara bi kitali mani ay zaka. Inisugo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sukitiduan si ko di bagay sa zaka. Peter ibn Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله رواه البخاري. تقول رسول الله صلى الله عليه وسلم inisugo akan sukit tido ang mga tao taman sa di na misabot sa la ilaha illallah nagusahan na tigo Rasulullah na sugo ako Allah taman sa di ran ipamayandagan sa sambayang nagumagay silan sa zaka na amay kang gulol andiranan na mielending silan sa mga tamukiran na inuntabusok abnar Islam na so kapamagitungon na siya ko Allah subhanahu wa ta'ala. Ginan mga dalil sa kinipalugat ng saging kay kabugay sa zaka. So Abu Bakar radiyallahu anhu naguan niya sa mga tao na murtad siyan kadisiyan bagay sa zaka na misisapa so Abu Bakar radiyallahu anhu katiga na ibat si ko Allah upun niram dibgan naging kay ipamgira na zaka siguro Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apan isen sa ekta kambing na de imgira na zaka na diran ibgay na imbuno kan sila na tigu Abu Bakar na Umar ibn al-Khattab na may pamikiran niya naging kuto katiro Abu Bakar na may kainong gusto Umar ibn al-Khattab. Anto na unon mga kalbiya naging kay kabugay sa zaka min fadaili fawaid zaka paganero na kalbiyan yan na annaha min sifati al-abrar ashab al-jannah annaha min sifati al-abrar ashab al-jannah padai ko mga sifat o tao mga pipiyamal at tawag kiragsi ko surga padai mga sifat o mga pipiyamal mga tao si ko surga Peter wallah إن المتقين في جنات وعيون
mata na su mga alay kalag sa iku Allah na katago sa iku mga kasurga na gusto mga paridi akhidin ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin. Kuan diran sinibigay kaya ng Allah si surga kamata na siran na una ang panuto dahil nga pa mga surga na mga pipisiran kanu qalilan min al-layli ma yahjaun asiran na may ito adiiran di miturog si kagawi wa bil ashari hum yastaghfirun nagusi ko suhur waktu suhur ada pansubu na disiyan mamangin sa lalasi ko Allah wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum nagusuta mo kiran na nakipantagun o mga miskin nagusuki kiwaswisan kikaragnan yung kuta mga tao daerah bayaran mga pobre di mamangani na gusto mga tao wiwiswisan na giyutoy tigwalay adna kabnerun so tamo kiran na adna kabnerun o pamangani na gusto kawiswisan ang mga tao. Ikadua na annaha min sifatil mu'minin mustahiqin li rahmatillah. So kabagay sa zaka na padanan sa sipat o mga mu'min akapapututan si ko limu Allah. Peter Allah wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. Sa mga mu'min ang mga datog sa mga mu'min na mga babay na susabad kiran na panarigan ugupa o sabad ipsuguiran sumapya nagu ipseparan sumarata nagu iptindigiran sa sambayang nagu ipamgairan sa zaka nagu unutan diran sa Allah na siran na sigurado na ikalimusiran ng Allah kamata na sa Allah na mabagar maungangan sa Allah أن الله ينميها ويربيها لصاحبها ويربيها لصاحبها mata na sa Allah na pagkatuon yan nagu pagkapandagal niyan so kiragsi ko zaka pagkatuon yan naging kutwa tamok kinuan sa zaka nagu pagkapandagal niyan ekatir Allah na tiyan na yamahakullahu riba ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار عظيم. Siya sa Surat Al-Baqarah ayatan 270 siyaw 270 pelaklakan wallah so kapriba na gupagatuunian so mga zaka kasol na napakababain yan so dinyam kababain so langwa na langon na ka taungkir nagubarado sa ati wallah nabkabain sulangwan barakafir nagubarado sa ayatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam natigna ma nakasat sadaqatu min mal dadin makalabat so zaka ay nibging gasi ko tamok ka kapamagitong tanubo kami kay ito kalbat si ko tamok tanong yuto iso Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na may aturo yung pan atigyan Peter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tasaddaq bi'adli tamratin min kasbin tayyibin wa la yaqbalu Allahu illa tayyiba wa inna Allah yataqabbaluha bi yaminihi thumma yurbiha li sahibiha. Dadna tigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inisid ka wataw datarbu kurma apad sa sukatan na mapya kaso Allah na deterimanian arwar sa sukatan na mapya nagu terimaan wallah aging kutuha sukatan na mapya sa sin ko kawanan na limanyan
Oren yan na pagkatuon yan si ko kirko naging kutuwa zaka inip ganyan. Pagkatuon yan, kanaban plaklaka. Pipikiran ka aso inibigin ka zaka ibarat na magatus ka, na kinuan ka sa zaka na dulad bid na gusarapi zakat yan, na pagkatuon to Allah aging kutuwa inibigin ka zaka. Ikapat akalbihan naging ka zaka na anna Allah ta'ala yudillu sahibuha min hari yawmil qiyamah. Mata na so Allah na pagkasirong niyan so kirik sa aging kutuwa zaka o dinasad ka si ko kayaw o alungan sa alungan na mori. Pagkasirong niyan sinan almar'u fi dilli salakatihi. So tawatig wallah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na si pagkasirong si ko sirong nga o zakat yan inibigay niyan, sadka niyan inibigay niyan. San sa mapasan kabugay sa zaka, kabugay sa sadka na pembaligin kutu sadka niyan o dinazakat yan na sirong nga wallah sirong nga yan sa alungan na mori. Si ko masa adad na kasirungan narwar si ko sirong wallah sa alungan na mori. Yung utakapatindig tanong sa alungan na mori, yawma yajma'u Allahu al-awwalina wal-akhirina limiqati yawmi ma'lum qiyama yantadiruna fasl al-qada. Qiyama yantadiruna fasl al-qada. Petru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masyaallah na amikatimu niyan sumiyang una akad niyan na gusto sumiyang uri akad niyan inad niyan si ko gawi iya mapapanto 40 gawi 40 ragun na itindigilan sa along namori kayama tumitindig siyan yan tadiru na fasal qada apne ndira naging utakapangukum Allah naging nakatindigtan na tungan ay maranti swalungan kaysa kamail sukawatan walungan sa purwa o ulutano na suwating pagating sa mga tao sa tamang sikukuma sikuli pagkuma pagkasampay sikulig legian na tunganay ang mapasang aging takawalola ugay na sa mga mu'min mapasang kasid ka mapasang kabugay sa zaka na makasisirun siyang saging kuta sirun o zakatiran na gususad kairan sa alungan na mori makakaranggayan sila na ayak kakigdamayran sang kuto katinag 40 ragun na dataratigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katadalis samsila gurubiya dataro kasidip walungan igir asidip nagyong kuto kasidipian na taman sa sumidip so alungan nagyutoy kati akigdamayran sa ging kuta 40 ragun akatitindig mga tao na madagla pakasirong wallah si ko sirong ngayon giyap naging kutapen tulur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabatun yudilluhumullah fi dilli yawma la dilla ila dilli petu kelas ya pakasirong wallah si ko sirong ngayon sa alungan namor si ko dan nakasirungan arwar ko sirong ngayon pagandero naging ta imamun adil datu amuntul wasabun nasaat fi ibadatillah gumanguda as imam manguda si ko simba si ko wallah warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid naguging utamama aso puso iyan na may tatalok sa masjid warjulani tahaba fillah nagusumama duka taw mama minginaw isi ikwallah istama alayhi wa tafarraqa alayhi ron sila meti mo si ikwallah nagulun sila man may kambalag warajulun da'atu imra'atun dhatu mansabin wa jamal nagusumama at yulun o barabang sa inabaya gumataid na Peter umama inni akhafu Allah nagusaka tiga manib kalakan so Allah wa rajulun tasaddaq bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu nagusumama misid ka migi sa zakat taman sa migi khalas ko Allah sa su inibgay ko na niyan di kataw na diwan yan warajulun dhakara Allah khalian fa fadat ayna nagusumama ameka sagad si ko Allah ketanu dan insyaallah si umasa katar bisanin na mengaru su matanian alo nagina na tigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di pagdam saging kutwa kayaw aging kutwa alungan saging utamasa akatindig tan sa alungan namo na pada di pagdam saging utakaran ti alungan ka makasirong sinansiku sinansiong ngayon naging utamap kay mapasang kabugay sa zaka mapasang ikabugay sa sadka anna sababun linuzul khairat wa man'uha sababun fi man'iha
Giyang kaya kabagay sa zakat nagiyip kasabapan sa kapturon ng mga pipiyana. So di ka magay sa zakat nagyuto mo kasabapan sa di kapturon ng mga pipiyana. Peter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walam yamna'u zakata amwalihim illa mun'u al-qatra min as-sama walawla al-bahaim lam yamturu. Upama ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka gankan sukap gaza zakat si kumatamukiran na paganak ng kiramambu disiran uranan sa upamati ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kada udabu sa mga ayam na disiran pakauranan na tigu Allah disiran kauranan disiran makataam sa uran udabu tigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa mga ayam kiran na disiran uranan gitu sukap turun o lemu Allah na diinggulan sang gayang mga zakat sukap turun mga limu Allah na diinggulan sang gayang mga zakat na sukman sukap kada o kabarakatan apakapong kulangit na gitu sabab igira adim gayso zakat adim gayso mga tao sa zakat. As-sadaqatu tudfi'ul khati'ata wa ma kama yudfi'ul ma'un nar. So sadaka ti Rasulullah mga zakat na pagaparang sa karibatan sa datarukap kaparanga o igsi ikwapoy. Penutulanan o Ahmad wa Tirmidhi wa Hasanahu wa Sahahu al-Albani. Anha dalilun ala sidqil iman al-muzakki. Mataan natin Rasulullah, mataan na yung kaya kabagay sa zakat na ginan ituos sa parati ad na parati o may magay sa zakat. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sadaqatu burhan o as-sadaqatu burhan rawahu Muslim. Peter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam so kabagay sa zakat na karna parati o uripan. O anna tuzaki akhlaqan muzaki o tasah sadrahu. Mataan naging kay kabagay sa zakat na kasutinian so pamugay sa zakat nagukaliw na ganyan so larbiyan. Peter wallah wa mayuka suha nafsi fa ulaika humul muflihun. Sa tawa alinding kukaligit o ginawa niyan na sira natin wallah may makadag ka mga tao. Yung mutuwa kaligit na malinding kaon kamagay ka sa sadka o ginamagay ka sa zakat na may lending kasi o kaligat. Niyadar kaging utakal kaligat. Ikasiyaw na annaha tasunul mal wa tahsanuhu min tatallu'i al-fuqara wa imtidadi aidi al-athimin. Sabna raso zakat na kibganyan siku tamok sukap kutairon na gukalinding yan sa mga pangalalan ng mga pobre pirata sa mga pobre nagsukatas o limaw mga baradusa. Ay man yan sa mga pobre siku kapagiliran siku mga kawasa ada pairan itatapyan na kalindingon sa mapya kapagilay mga pobre ko mga kawasa kakagi aso kapamugiran sa zakat. Dataro tutul o Yahya alayhi salam perkumang buat anusra lati amurkum bis-sadaqa fa inna mithla dhalika rajulun asarrahu al-aduwa fa'athahu yadahu ila unuki wa qaddimu li yadribu unuqahu faqala ana abtadi minkum bil qalil wal kabir fafada nafsahu minha. Anna sagatu mamati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perkumang buat Israel Peter Yahya alayhi salam sikong buatan mga buatan Israel. Peter Yahya ay sugukan kanotingan man isuka sedka gusto kabagay sa saka ka aya kaibaratan kabagay sa saka na dataru sa kataw niyabiyagu riduan yan nagyakutiran sa taman sa tanguyan na Peter yan na ipidi ang pagunan kanu ginaw sa mala agu mayto apirak na inaw niya na ginunian siya ko munuon na may kalibre aging uta sa katawma yut wati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaibaratan o kabagay sa zakat. Peter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sadaqatu tasuddu 70 baban min as-su. So kasidka kabagay sa zakat na kalindingin so tao ko 70 rending ko marata 70 rending ko marata andad ni kabagay nga sa zaka kabagay nga sa sadka
na melending ka siku makakikinanglan mga melending ka kung mga rarata melending ka kung mga rata mga tiuba aging utakabagay sa zaka annaha auna lil fuqara'i wal muhtajin mata naging kaya sa sadka na tabang nga kung mga pobre na gusto makakikinanglan nun aya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tina zakatul fitri tuhratun lis-siyam min al-lagwi wa rafath wa tu'matun lil masakin so zakatul fitri ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nakasutin yan sudi mamuasasi ko mangailangan katero na gusto mga hatan para sa katero wa tu'matan lil masakin nagupanganangkan o mga pobre ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam giyanan mga kalbian aging kay kabugay sa zaka piyangaliw tanong aging kay mga kalbihan yan na sutaw na amay ka din mugay sa zaka na di pa katumpok siya kamapian siya nga daaban yan tumpok siya kamapian siya nga ika sapulu agusa na anha musahamatan min al-muslim biwajibil ijtima'i mata naging kapamugin sa zaka kapamugin sa sadaka na ugupian na isi ko mga muslim sa kipunggulalan niyan sa ikuagaman yan Peter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalu dinarun yunfiqu ar-rajulu ala iyali wa dinarun yunfiqu ar-rajulu ala dabati fi sabilillah wa dinarun yunfiqu ar-rajulu ala ashabi fi sabilillah azza wa jalla rawahu Muslim ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mapia dinar tamok naging tamok aping gusto umama sa ko pamilya niyan ikado naging tatamok aping gusto umama sa ko pagdaan niyan sa ko Allah sa ko lalang ko Allah ikatlo naging dinar aping gusto niyan sa ko mga bulayo kayan sa ko lalang sa ko Allah na may kaugup ka sa gayang kutuwa ka tiragong balay siya kapagingad anna taskuru wa annaha sukrun li ni'matin mal mata naging kay kabagay sa zaka na kapan na lamay tayo siya ko Allah apo na naging utamo Peter wallah wa iyadakum binasri wa razaqakum min at-tayyibati la'allakum tashkurun bu ini beginian kanu so tabang yan naguriniski ang kanon yan siya kung mga pipiyaka ang kanon mga panalamat at Allah sayanan sa suratul Anfal pero kung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man la yashkurin nas la yashkurillah wa man la yashkuril qalil la yashkuril kathir san nati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa di mga panalamat siya kung mga manusia na di mga panalamat siya kung Allah nagusatawa di mga panalamat siya kung ito na di nang kapanalamatan sumala piano tulay Imam Ahmad walau sa'id min riwayat Abi Hurairah na sa saksiyan siya ko tutul Abi Hurairah pun siya ko Bukhari dito mga karna sa geng kay kalbiyan na geng kay kabagay sa zaka sumang ulama na may pakatsiran sa so dimgay sa zaka na winong kiriyan so kay papalugat na sa kanya na kafir bil ijma kaya pakatang kumang ulama wa annahu mukadibun bil Quran wa sunnah na sa kanya na pikamukagyan sa Quran na gusto sunnah wa munkiru man ma huwa ma'lumun min ad-din bidarura nagu inong kiriyan so kakikinangalanon si ko agam-agyan ko tuwa kabagay zaka yuti ako kuman o ungkir niya naging kaya kabagay sa zaka kinan mga kukuman o di magay sa zaka supman so taw paparatian na naging kaya zakat na wajib kailangan na ipalugat wamta namin daiha na di magay sa zaka nanto na kukuman yan na Peteru Ahmad annahu tarikuha bukhlan yakfuru kafa tarik salati kaslan so pambaga ko na tigi Ahmad na
sabab ko kapligat na pagkaungkir sa dataro kapagungkaro kibagang ko sambeng sa bukbol nag-iati manenap tutulan si ko mga Hanabila Ahmad bin Hanbal aging kaya datarai wastadallu biqoulihi ta'ala فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين adalian naging kaya Peter Allah o pamakutubat siyan naguinggulalan din so sambeng naguzaka na mga pagarinunan siya ko kamati ko Allah ay kadua na giyang kaya tindagu jamhur kadagalan ko mga ulama sumani az-zaka na min ghairi juhudin li fardiyatiha fahuwa murtakibun bil kabira لكبيرة من الكبائر وإثم عظيم وواقع تحت الوعيد الشديد بالعذاب العليم يوم القيامة ولكنه لا يخرج بهذا من الملة ما دام مقرا بوجوبها جمهور علماء الشافعي أو مالكي نقص Malik na gusto Imam Shafi'i na ayaw kapit o kadaklan si ko mga ulama na dinan o tukido si ko agama aging ko kaligtian dinan na kamugay sa zaka o gaid na so dunyong ulola na malaatan to sa ama susugukian na si matatagu si ko kasigsaan sa alungan na muri na makakumasalong na mo rin na runin kilay so kaulolanin ay sabapin naging guto kapamagitunga si ko mga maltanong sa alungan na mo rin na giyang guto dimgay sa zaka na tumayara sabilahu imma fil ilal jannah wa imma fil nar na so dimgay sa zaka na kailanin so kabulusan yan sa alungan na mo rin adno to si ko surga na adman na si ko naraka may panutulanan o Imam Ahmad sa ginan ang kanon na duag pet na ayatin dugo jamhur na damada si Islam kana ba kafir walau kana kafir lam yakun lahu sabin lil jannati wallahu a'lam pamaku kafir sa kanya na dinan may so kadar pa inin sa kasurgaan na subusu Allah matauron wa maqubatu mani az-zaka sukman sukasalaan o tawa hadim gaysa zaka na ayakatir wallah walladhina yaknizuna adh-dhahaba wal-fidda wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adhabin alim yawma yuhma 'alayha fi nari jahannam fataqwa biha jibahum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadha ma kanaztum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun gususyan to dilan penggadungiran so tamukiran penggadungiran sebelum pirak adiran ku unsa zaka nagudiran penggaston si kulalang wallah na panutulang kakiran hi Muhammad so kasiksa na malipedes asi ugawi iya pakalangga ang kiran ng giyong guta zakatiran na pembaloy miya kalangga-langga ay na ilabada si ko mga kilidiran na gusto mga tiyan lekudiran na gusto mga tiyandiran gusto mga binungiran sa dikiran ditiroon agi so inigadungyo kung mga inigadungyo para ko ginawa niyo sa taan tiintimin niyo din so nganin inigadungyo duty pagani dahil sa malaatan to kasiksaan utawa dim kaysa saka ikadua naging katiru Allah katiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man atahu Allahu malan falam yuaddi zakatahu mutila lahu maluhu yawm al-qiyamati suja'an aqra lahu zabibatan yutawifuhu yawm al-qiyamati thumma ya'khudhu bilayhi jimatihi yani bisidqihi thumma yuqalu ana مالك أنا كنزك ثم اقتلى ولا يحسبن الذين بخلوا ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله ما آتى الله من فضة هو خيرا لهم بل هو شر لهم
sayutawquna ma bakhilu bihi yawmal qiyamati wa lahu miratu samawati wal ard wallahu bima yaf'al wallahu bima ta'maluna khabir. Siya sa surat Al-Imran. Peter Allah si kung mga tao dimgay sa zakat. Asan sa tao bagan sa tamok na dinan ko ang sa zakat na pero paano naging utatamukin sa along namori sa ulad kayo kukusan niya naging utataw sa along namori ad na duwa sungay niyan na ikakabihan sa ging utaligyan sa pero naging uto ulad amala at tigyan na sa kanso tamuka sa kanso nigadung ka Oriyan na biyati Allah, biyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala saban na bakharun min atahumullah ubang ka pipikira so mga tao ni palagtiran so manin ni pikiran Allah ubakiran tumapia kagyuti maratakiran na pagkalangga naging guto ni palagtiran sa along namorin na so Allah na rakayan sumadalan si kung mga langit na gusto lupa gusto Allah matao si kudiran ni gululaan ginan mga dalil sa sudimgay sa zaka na tunga na imala akasiksaan nagkakunin ikadwa naging kay katiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min sahibi kanzin la yuaddi zakatahu illa uhmi alaiha fi nar jahannam fayuj'alu safaiha min fayaqwa biha jambah wa jabinuhu hatta yakhum Allah min bayni بعده يوم القيامة في يوم كان مقداره 50,000 سنة ثم يرى سبيله إما في الجنة وإما في النار رواه مسلم عن أبي هريرة Peter رسول الله صلى الله عليه وسلم adan atawa ad natamukian na dinan tunggusan sa zaka nunta napakakiyo nun sa alungan na muri aging kuto tamukian napalkatan sa mga pandangan o amalin sa alungan na muri na ilabada aging ko tatamukian si ko kalidian bala kalidian si ko gawi ayakatin yan na 50,000 ragun na oriyan yan nakilay ng sudar pa yan si kasurga no linasi ko naraka na ginan mga dalil sa sudim kay sa zaka na tunga na malakadustan yan supman sa mga tawa kapapatuan si ko zaka na inaluenan ng Allah so mga tawa magan sa zaka قال تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين في سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم summan natin Allah sa zakat na arkanan ng mga pobre na gusto mga miskin na gusto kigalbukon na gusto mga tawa pilem sa pusuiran na gusto mga Bisaya maradika na gusto makambabaydan si gusto makambabaydan na gusto mga tawa jihad sa lalan si Allah na gusto makalang sa lalan si Allah ikapito sumakalang sa lalan si Allah na gina paligwatanan wallah kaso Allah na matao mga ginan kapapatutan sa gen kay zaka supman so magibagin sa nga zaka naging ka zaka na paganayron na kakuan sa zaka na bulo na silver pirak cash di na dagangan di na mga ayam o di na so pagapon siguro pa mga susulsan sa mga od na gusto gadong sa salakausan na so zakat o bulon pirak na so bulon na so bulon na pirak na so bulon na upon marampay so ay kakwaron sa zakat na upon marampay so kilunin sa 85 gramos na yung kakon zakat na dua magato sa 25 ka gramos ginan so pirak bulawan na supman so silver na kakuan sa zakat na 50 ka gramos na kakuan na zakat na 10 pat 87 ka gramos
na supman sukas na may kamatimukan sukas ka dagangan ang taga psukayan ka anap kalambaon na upon mirampay sa 23,000 agu siyaw gatos agu 84 na kakunan zakat na 5 gatos agu siyaw 8 nagianan kakuan sa zakat na sukman so mga bulawan pagusan na banyan zakat ginan so mga perak mga dagang pera kay titilagad sa kaplaba-laba na sukman so zakat o bulawan kana ba ititilagad sa kaplaba-laba na di kakuan sa zakat ginan kapunan tano saging kaya kakuan sa zakat ka pirad ni kakuha ko zakat atungan na may ito kaso upon mirampay so kaska sa kapadagang upon mirampay so dagangan ka sa 20,000 na kakuan sa zakat sa zakat yan 50 siyaw tungan na may ito ap kakuha sa ang zakat para pamakuan na magatos ka na mambukibugin ka magatos sumagatos ka na ay kibugin ka na dula dagu sarapi na so dugatos na limalad na so lugatos na tungan na may ito apeng nirkaw Islam saging kaya zakat na sukman so misampay so pirakas 20 agutlo nakakuha na ito sa zakat zakat yan na 50 agusyaw na 5 gatos agusyaw saging mo ito 20 agusyaw na sukman subsukayan na pamakusubsukayan na anap kalambaon kamalay sukay barat sa gobyerno na anap kalambaon sukayan yan na ayabu kagon sa zakat na si iko kapamagitungon na umang ka makakuha sa zakat sa ulan dulan timga na saragon nagyuti kapamagitungon sa zakat ka na umya ka nisab aging uta zakat ka after na nisab na mirang peso tamok sa 20 agutlo din na 24 gibu na may ito atanto apeng dirkaw ng Islam ka 5 gatos sobra 5 gatos na ginan king ka zakat na ditano inderenon upang makulangon na kawasa na magisa zakat na mamagitong siyan sa tito itungan siko kapitunga ko kaku sa zakat siko mga tamukiran na alhamdulillah ka di margan ubatan kamasayang kaya pimbarang ang mga tao di mamangni na yutoy so supman so mga unta na pamakuad na 5 utang ka nasa timan na unta na 40 kambing ka na sa timan na kambing udi na 30 sapi na sa timan na sapi udi na 30 karabo na yutupan ka mga nisab so zakang ka panintano si Allah kaya sabutan tanu aging kaya pegusit tanu si sa miyong maaging kaya oras tanu sa panalamatan tanu sa Allah na albiya panalamatan tanu so may kaya sponsor sa aging kaya programa tanu si Abu Anas siguro kanuto barasan Allah pangintas si Allah siya panu Allah si salalan sa balasan kanun palasan kay kapamakinig tanu hada wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam ibu subang sani wa sibu Hudayfa Muhammad Abdul Qadir Alami urwa diyam la sa kablangan subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.